Como
wela wele nakela bari ya fodisha ka nnete se wela nna ke na le bohlatse ba yona ngaka eo bari dula ka thoko ya Limpopo ga Matlala Ramoši bari ke tloutša baroka ba ba mo tsebang bare ke ngwana tloutša baroka Selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on dipitšeng tše kgolo le kakapa ya radio mošupong go fihla la bone iri ya senyane go fihla iri ya lesomepedi bošego gare Motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM motsotsuku mote fela go itšola go ere ya lesome ba gona tloutša baroka ba gorogele balli ba rena ke moka ba re ba monate le gona ka fale mafaratlhatlheng ka fale go mentle le go senya sebaka ga ke a sa chika kudu skotane shue o tsena re swana wa ledi pele ga fao Uncle Mzondi a tla wena re mang khakanyane re le ba ka o rialo profa ke tla ka mo wena ngwane shum ke go fe sebaka se ke mo ka utamishe mothele go le gausu mo artel di jagwa le gona ke mo ka o amogele le balli barna semusho professor ya a ke go leboga malome ka kapa a ke tamishe magoshi ke tamishe baruti ba profeta mangaka setjo ke a letamisha magageshu batheletši ba bagolo ba Motse Community Radio Station ke tamishe ka dikgokaganyong tša leago ke tamishe balli ba rena wa le go fa magageshu go sasa ke letšatši le lebotse letšatši ke la baratani wa tseba malome ka kapa ge re le batho go nyakang ke re boele moragonyana wa tseba ke lemogile gore batho ba bantšhi dilo tša bona gore di seke di a loka mane bokoko ba ba kwatile mane botate ba ba kwatile wa tseba ge ke no ba e no ba nna ke lebeletše kgolong yaka sa le ke bona batho ba bagolo
ba celebrate letšatši le kgale le gona nka no re sale ke no bona couple e tee fela man ba lapile Moroka Ee. o ba bona le ge ba le kua mabenkeleng gore ba ya go namela taxi ba ya maeto mokgekolo o tsamaya kua mogalabe o tsamaya kua ya jwale mara re ka dirang gore go sa gona mane re no bona ba šalane morago ka mabolongwana Moroka o gopole gore bana ba gone jwale ya ba tswa mahlala ga ding e sale ka pela ya ene bana ba gone jwale ba brave batswadi ba ka se kgone go enjoya lerato la bona in public bana ba ba omanya bana ba ba omanya ya bana ba ba omanya le ge o ka kry-a e le gore go ne le se ya ke no fa motlhala kere se ya ka kapa goba mmago ka kapa o no kry-a ba re o ne Facebook ke moka o no tloga a ne le go poster a ka se poste gabedi tlabešitse ke mmoditse gore a mare gape le re segiša ka batho gane ke dilo mane lo tse di diang so le ge ba swarane ka matsogo ba motlho mongwe e le mma Maubane le ntate Maubane ba kane ba ipsina ka rato la bona ngwana o tlo no ba botša gore le re segiša ka batho ya mara ke nagana gore malome ka kapa bana ba ba swanetse ba kwešiše gore batswadi ba hloka lerato gape wa tseba malome ka kapa go kweša bohloko ma matšatšing a bolekgono bana ba lekgono no kry-a ngwana a dutše moolane le mosadi ya gage koko ka mo gae yena o swere tšhelete ya gage ya sasa o support-a ditlogolo le ditlogolo khukhu koko ga a sa ne khutšwa go ne tšatši la gore tate mogolo le koko ba ka tswa ba no jika mo dishopong tša dijo ba no ja go tee ba boa that's why batswadi ba ba tlo no phela ba ne le anger cause tšhelete a bona ba enjoye lerato la bona ga ba le enjoye go ne dikgatelelo tše dintšhi godimo ga maphelo a bona ene ke lemogile gore wa bona malome ka kapa ntle le gore rena re le baswa re leke go bontšha batswadi ba rena lerato lo tša rena di tlo loka e le gale bona o a tsamaya ba rone thokolosi o ne le sisi wa tlhapa mmago go kwatetše o ria buala wa phasa mmago o kwatile gona mo ga o mo fe selo ga o mo direle selo wa bona re yona yeo ke engwe e oketšang dilo tša gore lo tša gago di seke di a loka botse mara ge o ka re no o le motho ka letšatši la go swana le la go sasa ka le lengwe la matšatši wa no bona mmago o mo surprise wa no bona wena le molekani wa gago le etla le dilo tše di botse le fa batswadi ba gago le reno le hloka go tiketla man tšeang tšhelete ya lena e le gotšeng kgwedi sa tlhole re le reka maupi ka mo re tla reka eno o tswang le ge le ka nwa go reka dijo le ge ka ba 100 ranta le no tiketlang ke le no gopotšana kgale ge e sa le lena wa bona go bana ba ileng gore papa go bona o robala ka kua mma go bona o robala ka go nyaka ba reke di-flowers tše pedi e nngwe e be ka mo e nngwe e be ka kua di be le melaitša ka mogare ya kore ba no ngwalela batswadi ba bona ba re duma go no le bona le dutše mo go tee go na le lethabo mo go lena gobane go kweša bohloko malome ka kapa cause baswa ba bantšhi no dilo tša rena ga di sepele gabotse dilo tša rena ga di loke re a nyala re hlala ka pela a re sane batho ba e leng gore ba ka re seka mo manyalong a rena cause batswadi ba rena ba nyalana ga ba fetse o nyalana ka gare ga ntlo e tee o kry-a o mongwe a dula ka mo o mongwe a dula ka mo Moroka dilo di tšhentšhitše kudu ge o ka boela moragonyana wa bapetša seemo le gone jwale bana be ba tšhaba le go hlompha batswadi ba bona gone jwale batswadi ba tšhaba bana bana go ya ka bona ba hlalefile go feta batswadi ba tseba go bolela go feta batswadi ba tseba lerato go feta batswadi so that is why o bona batswadi ba bantšhi ga ba tipsini ka gae ga ba tipsini because bana bana le ntola ya gore re a tseba ngwana a kgone gore a palele ke go no ema pele ga mmage a mmotse gore o paletše ke taba tša gago le nna ntlogele so go ne le polelo ye nngwe Moroka e botse ye e leng gore ge batho re ka itšea ra dula re beile ka re ga kgopolo tša rena le meboyeng ya rena re tlo phela taba ya gore motswadi ya gago ke modimo wa gago wa go ja bogobe ge motswadi ya gago a ka kgopišega go sa kgathale gore o kgopišega o moronge le yena kapa e le wena dilo tša gago man di ka se tsamaye a kgonagale di ka se tsamaye a kgonagale wa tseba
ke lemogile ntongwe gore mo bophelong ge o ka thabisha batswadi ba gago a gone gore dilo tša gago tša bophelo di eme ene re le baswa a re so lemoge gore lerato la motswadi a le ne saese motswadi ya gago lerato la gage le unconditionally ka sekgowa ke gore o go rata o sene selo o no go rata so ge re ka tseba nto ya gore batswadi ba rena ba rata and re swantse re bušetse lerato lewe go bona re tlo kgona go ba ruta gore le lena le batswadi ba rena le swantse le rataneng ke nnete eo ba tla ria bjalo malome ka kapa ba tla bolela le bona ba tla ba rekela wa sa rekeleng mage o tla no ba e le yena wa sa rekeleng papa ge e tla no ba e le yena mara dilo tša gage di ka se tsogo di lokile wa tsa moroka go šiša dihlong man wa tsa baswa ba gone jwala a re ne dihlong ena wa tseba gore gone bana ba e leng gore ba swere difounu tše botse man ba swere difounu ba bang le dinepe tša batswadi ba bona a ba natšo ka mogare ga founu tša bona ya ba ka sebele tšona because malome ka kapa a ba netaba le batswadi ba bone ke nto ke e boletšeng kare o bona ge o le moswa rata mmago rate papago and then e ba moswa wola wa gore o dule gausi le batswadi e ba moswa wola wa gore go na le gore mmago le papago ba e go llela ka ntle kampane ba llele go wena o leke go ba fa maele and then ye nngwe gape taba ke gore ge o le mogonyana wa motho rata le batswadi ba le bakua gore le mohlang ngwana wa bona a ria phoso ba tla ba kgone go mogala kore like e ba mogonyana wa go ba mohlala o mobotse mo setšhabeng e ba abuti wa go bontšha gore ke abuti ka gare ga lapa so a se phošo gore go sasa gore dilo tša batho di loke ba tlemolle dipelo batho ba bantšhi dilo tša bona di tlemile ke batswadi ba bona kore ba di tlemile malome ka kapa mo e leng gore motho o phethile ditaelo tšhelete e fedile because of mmage o kgopišegile because of papage o kgopišegile mara ga ka tšea 150 go sasa 150 ranta a noa mabenkeleng a no iša batswadi ba gage ba ja ba kgotsofala a dula fase ba bolela ditaba ba tlo re ga ba bua mo gae ba tlo bua mo ba go rapediša gore re rapela gore dilo tša ngwane o di loke wa bona ke phentše ke fa mohlala moroka ke reng batho ba gone jwale ga re sa thata ga re sa rata batswadi ba rena re tšere marato a re swantšeng re rate batswadi ba rena le rena re ithate ka ona re a investile godimo ga di-boyfriend le di-girlfriend ke ile ka fa mohlala ka polelo nngwe ka re ge o ka tšea 100 rand wa e change ya ba 50 rand tše pedi wa fa girlfriend ya gago 50 rand go le lesogana wa fa girlfriend ya gago 50 rand wa fa mmago 50 rand ditebogo tše ga di tlo swana ka mo ba ka e galala ba ba go botsa re a se nna ngwana sekolo o tlo tlhongore go mpha tšhelete o mpha 50 rand ka kua mmago a ka leboga 50 rand yela a be a go bitša ka sereto a be a re ge a fetša go reka airtime a founela bosesiage a be a ba botša gore banna ke be ke sene selo ke no o tlabile ke tlabirwa a no nthekela airtime ebile ke re ke le tsošetšeng ke nnete o bona ka mo mafaratlhatlheng mme o mongwe šo ke Lydia o re nna bana baka ba mblokile ba re ke useless mother ka gobane ke ganne go šala le bana ba bona gore bona ba ye go ria tša marato wa bona gore ntwe ke go bontšha gore batswadi ba bantši ba kule bohloko so malome ka kapa re ne mmere kwa go lokiša batswadi ba rena ene moroka dilo tše tša bana di dira ke makgarebe the most makgarebe a ba tsebe gore batswadi ba bona ba godišitše le bona ge ba dira bana ke nako ya gore ba godiše bana ba bona ene bana ba bona ba gole ba fila lerato la botswadi go bomma go bona e seng go bokoko a bona wa bona ka mo motseng ka mo that is why o bona bakgekolo ba sokola ge mokgekolo kapa mogalabe a ka lebana le tšhelete ya gage ya sasa mokgekolo o tlo phela monate kudu o tlo o ja monate
mara because of dikgaitsedi tša rena di belega bana di ba šia le bakgekolo ba and then ba tšea dikarata ba go dula ka tšona bommamelodi kua mekhukhung. Then mokgekolo wa modimo kapa mogalabo wa modimo o fetša a gapeletšega gore a tšee tšhelete ela ya gage ya sasa a swantšeng a te thabiše ka yona a te kgotsofatše o reka saka la 80 o reka matsapane o lwela gore ditlogolo tše di swantše di robale di jele ke yona ye ke reng wa bona ge bakgekolo bokoko le botatemogolo go sasa o mollo mong a no wa tsaba bakgekolo ba ne aparo tše botse mara aparo tša gona ba ne nako go di apara ka lebaka la re bana ba rena ba phela ba ba tloditše ditšhila rena ba swa re phela re tšhepile ge koko a ka no tšea aparo tša gage go sasa tatemogolo a tšea tša gage ba apara aparo tša bona tše botse ba hlapa ba ya mmolong ba ya go ja ya bona ya sasa tate a ntšha 100 ranta go ya gage koko a ntšha 100 ranta go ya gage ge ba bua mo go tlo bua go ne diphetogo tše kgolo kudu-kudu ka ba re ngaka e tlile ka mogae ya gaša motse o mongwe šomo o re o reng o kgano ka e molaetša o lana batho ba modimo akere e tsena ka bontši melaetša e tsena ka bontši ya o mongwe o šo o re sometimes partners dislike our partners so sometimes people had to choose between partners and parents Moroka wa bona go kuša bohloko gore o ratana le motho ga geno ba se ka monyaka mara batswadi wa tsere motswadi o ne leihlo la go bona kakapa gore kakapa a se monna wa a tlo hlokomelang ngwanaka ene motswadi o ne right ya go ntšha maikutlo a gage ka boyfriend ya gago o le ngwana gage gore motho a se monna wa ka tleng a go hlokomela go godišetša bana ene ga go ne ka mokgo o ka choosang boyfriend kapa girlfriend than motswadi ya gago boyfriend ya replacega mara motswadi ya gago o ka se mo replace ka se tsogile ke ba ba kae go ndwa re ka no butšhana re le ka mo go tele bona ba ba gore re ka gare ga relationship tša bokae since re thomile go ratana tšentši ntše re move on re tla be ra timela re ntše re move on re dia bo I love you I will die for you re ba replace mara batswadi ba rena e sa le bona bale sometimes be ke fela ke botša banna ba ke phela le bona ke re wa tsa nako ngwe go no nyaka re no leboga modimo gore batswadi ba rena ka nako ngwe mo gongwe ba ile ba kgona go kgotlelelana go fihla tšatši la lehono ye nngwe ke gore o boletše taba e botse kudu wa re ne difounu tša di-social media bata a re ne dinepe tša bomma go rena go ka botšiša baswa gore na sa le bona ne mmago a hlapile a sutile kore go hlapela go suta a sa ye lehung a sa ye modirong a no hlapa a no ba ka magagaga a sute ke gore batswadi ba te tshokodiša ene ntwe ya go te tshokodiša santse ba e tlogele batswadi bokoko ba hlape ba apare roko tša bona tše botse tate a hlape apare sutwa gage e botse a no jika-jika ka mogae ba re monna mokone wa ka e le kgono a rawa mahlakwa ke felo ke no ba gona ka mogaka gore o no tšhapela lapa le la gago o tlo lala o robetse boroko malome ka kapa mara ya go no phela wena o tlema terata gape o tlema terata pudi ya šwahla go sasa o tlema terata kgomo ya tla ya thula o ka se loke le lerato le ka se tlhole sa ba gona aparo tšele o di beileng ke tša go aka so nke bokoko go sasa re a ba kgopela ba nna le ba tšeetšeng dikarata e reng go tšhelete o le tšere manna e fang bokoko le botatemogolo ba hloka lerato ba re theeleditše re a tseba le ge e le ro mongwe ka kamoreng ya gage ka radio wa gage go sa sa gona e no tšea ola o sa mmoledišeng o no tswa nae a no go bona o ga e ka le yena o mongwe tla no etelela pele o mongwe a etelela morago mara dijong gona tafolelelo o dula go teng no a go ne molato a re tsentšhe balli ba rena difounu di beng silent kgaetšedi tšaka difounu di beng silent re ka gare ga sealemoya sa motse community radio pitšentše kgolo ke professor Moremi wo le mmona go fa nna ke nna ka kapa ba le ba bonang ba tsamatsama ka mo re bereka le bona ke crew ya ga Moremi ke bona ba netefatšang gore mafaratlhatlha a sepela ga botse re a le amogela batswadi ba rena dikgaetšedi re a le amogela re kgopela gore a ke re le tlile mo pitšeng tše kgolo lebaka kgolo e le go nyaka thušo
le no thekga ditho la relaxa and then la re fa ditaba tše step by step le sa jaga le sa senye nako le sa potapoti le dula tabeng straight a kere and then gore ge moroka a theeleditše a tla kgone go tseba gore o ye ba e bolelang ye inyaka gore ba tla ba e bereke jwale ye inyaka nna ye la inyaka di-social worker ye la inyaka maphodisa ye la inyakang jwale a re titsebišeng re thomeng ka fa kgaetšedi ya ka ke mang kae o Angelina Kampile Angelina Ndlovu kgaetšedi kgaetšedi ke nna Mathapelo Ndlovu Kampile o apere direksuto a kuane gape a wa ene bothata ngwana gešo ke be ke mo lebeletše ka leihlo lela la gore a ka no be a routše o ka re dira phošo ya gore motho o routše rena re motliše rediong bošego a kere ba ne melao batlhologadi ba ne melao go bona ke matlho a ka sa fele kua go yena ke bolela ke tekgalema gore mara mo o ka re dirile phošo jale eno ba direksuto ya kuana wa go ne molato re a leboga kana o ile ko wena mankgaetšedi ge le ka bolela ka mantšwale a ge le omanya botoborose ge ba sa tlišetša bana tša goja re tlo kgona go lekwa gabotse a kere le gopoleng gore nna re ka lekwa mara wa kry-a kua ga e batheletše ba sa lekwe gabotse so ke gabotse gore ge le bolela le keng go hlabuša mantšu gore motheletša kgoneng go kwa ntongwe le ngwe ye e leng gore e tšwa melomong ya lena kgaetšedi yaka o ka nape wa fegolla se borala ka baka la gore mampi a re tloga re lapile melala thobela rena bothata a rena mo ke bitšentše kgolo ke gore ko gae malapa a rena ga Ndlovu ke a mabedi go ne ga mokgekolo le ga mokgalabe rena ka mo ga mokgalabe re dula ka gona ga tatamogolo aka a re ne batswari re dula re ne re nnoši and a re robale and re dula le malome ka o monnyane malome ka a bereke re dula ka gare ga marupi mare ba sa le ba ragela RDP so bošego bana ba rena ba lla a re nedie yo a re supporte ke motho ke nna ke ne ke nnoši ke golang sasa and ke dira dikoloto ge di moga moo and bana ba ka ke gola 2000 fela and then ka kua lapeng la koko Ndlovu le gona ba re ba bona tokološi bona bošego and ba sa le ba ga leboto le legolo ba ga ntlontloe a zang ya fela since nako ela a zang batlho ba re ya selo a go ne manyalo ka kua a go ne selo rena ka mo ga rena ka mo ga tatamogolo aka ka mo rena re dulang a re ne batswadi batho makgwa ka kua gae a ba kgafetša a ba a mantši and gape re dula le ngwana mma ngwana ka shu Lindiwe a ne pasa ke gale re hlaehla ka yena ga ne pasa ka mo o ne le bana ba ifo bana ba a ba tsene sekolo ba babedi ba ke thaka tša sekolo ene o mongwe o tshwantse tla engwa go tlang a gole a re selo gore le nna ke tsebe gore di direng taiso re le mo pitšentše kgolo gore re kgone go kry-a thuso le gore le nna ke kgone gore ke tlogele dikoloto a ke tsebe ke tlo tswa jwang ka baka la gore e kere ke thiba ka mo ka tšhelete ya bana ba ke swantse gape ke adime kere ke dijo tshwana le gone ba lena ne ke re gape re kgopela thuso ya gore a kry-e pasa le yena kgone go golla bana ba gage ba ye sekolong bana ba leke ba bannyane le gore ka kua gae e re tsamaye ba re botsa gore seriti sa tatamogolo aka se gona ka mola wa tsamaya le rena ra se bona le bana ba rena bošego ba lla ka mola taiso after mengwage mebedi o romote go ba le lehu njalo go fitlhela re šala go mo re le bana re ne re nnoši and go šetse bana bomalome baka ba babedi le mmangwanaka mmago so a ba kwane batho ba phatlaletše malome re šetse le o monnyane mmangwana ka o tsamaile malome o mongwe gona mokgobokwane a bolele le ba gabo a nyako tsebe gore re je le gore re dirang a ba kwane total and a ba nole mabala ba lwa taise ba phatlalela bona ka bo bona ke kwele o bolela ka taba ya mahu o boletše ka taba ya lapa
ba bangwe ba dula ka lapeng la mogalabe ba bangwe ba dula ka lapeng la mokgekolo gona mo ko re dihlobo mokgekolo a ke re mokgekolo le mogalajo a ye gore ke batho ba ne ba dula ke dihlobo mathe le ba bitsa gore ke bana ba motho wa tseba ke di-relative ya ke di-relative ene ka moga mokgekolo ke ga kukwa ka akere ene ba bagolo ba re tlhalosetsa ba re botsa ba re kukwa rena na etswa a le Botswana go meaning motho a nyalang le yena ya ba e le wa ga Ndlovu akere a tloga mo ba tlogang batla ka moka mokwi gomme rena re no gola rena ge re gola re mo kreile ene so le rena kukwa rena na belege a fetša mo ba bang ba hlokofala wa shala ka bana ba ba 4 ke mamaka ke mmangwane ba ka ba itshule mamogolo wa ka ene mamogolo wa ka o dula Alexander a bereke o rekisha magwina mamaka wa maketa a kre mmereko mmangwane ba ka ba itshule bona ba bereke ba maketa so mahu a hlagang gantši ge kgaitsedi ka bola ka mahu a hlaga ka mo ga geno go ba le ka mo a hlaga a ne le go hlaga ka mo le ka ka mo mo gona hlaga ka mo le ka mo mara ka mo ga mogalajo a ba thata le bana a ba too much o ka re tšea ka leihlo la kgopolo gore la mafelelo goba mohlomongwe mahu a wa gopolang a bile a šiane ka nako e kaka mohlomongwe le leng le bile neng le leng la baneng le leng la baneng le lengwe tata mogola ka lekokwa ka ba tlhokofetse ka ngago meiwane o tlhokofetša mmaka ka 2005 ka kore a šiana ka nako go mo ngwageng kgone tlhokofala 2 go sana le re bolokile ka 2021 la mafelelo ne re bolokile 2022 re bolokile ngwana mmamogola ka o mogolo ra boloka ngwana ga gore molokilene re molokile 2022 sentse re tsena moo no ke 2 years a sa hlage ngwa go le kana la hlaga a tsheditše nako e telele a sa be gona mago jwale ka baka la gore ga lebereke ba khuba ge ba tlhokofala ebile mohlomongwe ebile go šetse bana le ba boloka ka eng jwang o mafelelo a ileng a tlhokofala ena na dula khaline ena ne mogala ba gage na mongwaditše di-society tša gage o dila tlo mmolokela gae o ile a montšhetša mare o dila mmolokela kwa gae batla le dilo di itse gona kua and then go ne le ba bang ba kua bopedi ba tlile ba kgotsa ile la botlhano ba kgotsa gore go ne dilo tse di shortang a re ne polane mo go mošetse re rile le dikoloto o mongwe a tla mpodiša re go shortang na go dula le wa kgomo wa bokokwaka a tla ka ya mmolo le ena rata ka dilo tse ne di shorta ka lehuleo a tla le tsona o buile wa bolela ka seriti sa tate mogolo wago ba re se dirang le bona eng go bontšha gore ka nnete seriti seo se ka nobe se le gona re bona bana ba lla gantši gore re kgone re dutse ka mo ntle le bošego so re no bona gore fere ka speedinyana ga senke lano le ka go tswang go mohlomongwe go consulta and then la checka gore ba mohlomong ba le botsa se sengwe mabapi le dilo tšeo le neng le gore ge le dutse le bona le o ka re motho o fetile kantši ba re botsa ba re tate mogola ka o nyaka gore a tlhabele kgomo kore go bolela ditaba tše ntšhi ka kwa gae le gore ba re nako tša etla ka kwa gae ena ngwago mongwe le o mongwe na a phasa a riang se ntse a tlhokofala dilo tšeo rena a re sa diria ka kwa gae ba re nako ngwe wa belaele le gone ba re nako ngwe maybe o re šireleditše na a re tsee ka mola wena o dulang ka gona go ndua le ko wena o mogolo nka no re ke no mare go ne malema ko wa mphetang o gona la se bona ka mo le gona o ka yena go ndua le o gae wa ile sa tla le yena a re ditla re tsamayo a tšhaba no gana rawa ke yana re tšhetse nnene ka kwa gae aowa o right yena wa bereka o ne mosadi a bereke ha ne selo no dula so go rane selo le mosadi a nae o ne girlfriend motho a dulang le ena o gona and then ke kwele o thatša taba ya tokološi tokološi ye go ya ka wena gore mohlomongwe o dumele gore ka nnete e ka be e le gona go diagalang nna mfosete nna ka ye tokološi nna a ke sware tšhalete ntate ka kapa aowa and a ke sware tšhalete ya phatlalela ene ke rea dikoloto gore a ke tsebe ke gona ke bonang gore tokološi e gona mo go nna and ge bošogong ka lora ka dirang a ke gopolesele ka mtsana gore sa le ka lorang ya tokološi
e dia gore o se ko a swara tšhelete go ya ka wena ke nagana so le gore bana ba lla bošio ke kwele le re mo baneng gona le tloga le filwe lebelege jale o ne bana ba ba kae wena ke ne ba ifo o ne 4 ya bana wena o sane o motenyana o lwena o ne 4 jale o ne 4 o se ne pasa go tle jwang gore o se kwa ba le pasa kgaitsele ka batswadi ba gago go diregileng ka bona ba kae le ba ba kae ga geno ke o noši batswadi ba gago ba kae mma ka gona o ne pasa yena aowa heba le mmago a ne pasa a nayo ke mmotse ka yena gore pasa e ne mogola ke motho wa mohuta mang mmago ke motho go rata bjala ke ne bana ebile a ba tsebe aowa wena gane mmago o phela kae wena o phela kae nna ke tsebe nako ngwe o tlo kwa ba re ka masakane nako ngwe bopedi nako ngwe ka mo dipolaseng le le zampiki la gage ekwa oya bana besho le ka rata ge le ka hwetša thušo wa mohuta mang a re thome ka wena nna thušo ke ina kang ke gopela gore ba re thušo gore seriti sela se tloge ka kwa gae le gore ngwane wa mamogolo aka wa mongwana ka kry-e pasa le nna le gore ke kgone go tswa ka dikolotong efe ba ka kgona go kry-a thušo le tokoleshe e leng mo go nna e tloge mara kgaetsedi yaka mo tabeng ya tokološi gape o re tokološi e leng mo go nna e tloge mara ga senke o bolela gore gabotse e go senyetša eng mo bophelong ke kgona le gore ke ntateka kapo o ka re ke robetse le motho mara ke tsoga nna motho la ga gone ene e tla ka sebopego sa motho ke mo tsebang e tla ka sebopego sa motho o motee goba ba tla ba ba tifare nna ko ngo sa le go atla batho ba dingaka ba itere ba ke ba tsebang ba tla ka ba bona mo tsho mo bula monyako ke phafo batho ba la ba gone and then go phafoga wa te kry-a o le jwang ke te kry-ele ka re ka mo ke kolobile nyana ene batho ba ke ba bona nkare ba mpula ka mo seropeng sa o ba bona e le ba bararo ke ba bona ba le ba bararo ne ke a ba tseba ke dingaka ba le itere kgaitsedi ka emanyana batho ba o ba bone e le ba bararo ke ba bona mo ditorong ebile o ba tseba le mo ditorong o ba bona e le dingaka ba le itere ebile le wena ka tlhago ya bona ke dingaka batho ba le gale ke dingaka o ba bona ba tsena ka mo robalang e le ba ba bula lebadi ke a ba lora ka nako and then o nagana kapa o gopola mohlomongwe mo torong ge ba etla e le ba bararo ka mokgowe go ne le se ba se dirileng go wena mohlomongwe tabeng tša digwara ke gopela o mongwe wa bona ne le banna ba babedi le mosadi o mewane a re mmoleng so motho re mo kateleng selo se ka mofase selo sa gona bo o bona gore ba swereng ne ke bona ba fana dilo so ke go nako tse ke nna ke tlo phafoga and then go tloga mowe o tekwa o le gabotse le bosadi ba gago ga bone bothata bosadi ba ka bone bothata mara popela ka eno bile o ka re ya baba gantšintši ya baba nna ko ngwana madi a ka ke a bone normal a go setsa dinga ke bone normal nna ko nkgolo fetša dikgwedi ke sae nako ngwe ke no a bona nako ngwe total sona le gone ba le ke gale ke sa bone ke kwa le bolela ka 4 ya bana o bolela ka 4 ya bana ke kwe le bolela gore go diagalang ka bopapa go bana ba bona papa wa go bana ba ka ne ke dula le yena nna ne ke dula le yena so like ke motho wa letsogo wa betha wo mana le bana ba ka wa ba tia go kry-ile ka bona goba ke ba lena ka mo o nkry-ile ka o mo one and then ra ba le 3 ekwa wena be ke dula le yena le nna ra tlogelana wa le tlogelana a o rata basadi jwale wo o dulang le yena a rate basadi yena aowa wena na prof ga itsedi tša rena mo di lla ka taba ya tokološi ka gae ka ge o sa tšwelenyana gannyane ka taba ya founu mohlomong e bohlokwa ba lla ka taba tokološi mahu a tlhagang ka gae
ba re ba bona seriti sa motho ge ba se šala morago ba re ke sa mogalabe wo mmage a ne pasa le yena a ne pasa o ne 4 ya bana so bana bao ka moka ga bona ba le 4 a gone le wa mogollang sasa ebile uri ke ngwana a nnoši bana ba neng le bona go ka be go diragala gore le mmage a ba tsebe ka gore mmage ke motho wa go no hletla wa go no hletla ka mo ba ne ngwana mo teng lena kgaetsedi ya ka bophelong ba lena ntle le baka gae le tshwenyaking o ka no di akaretša okay ba ka gae nna ke ne bothata re ne bothata ba gore le rena re tshwenya ke tokološi re kile ra ya mothong ebile batho ba ba different batho ba ba re botsa ba re gone like gone mohlare morula gae batho ba ba re botsa ba re gone sebata mola ene sebata se se robala le rena ba re leng basadi go meaning gone ngwana mongwe wa sesiaka wa o ne 10 years ngwana o kgone tsoga a kolobile ka mofasa ore discharge ya gage e tsoga e changile khala nako e nngwe ene ge a robetse mehle le mehle gore mo kra ge a butse maoto ene re kgone reka bopi ba 50 kg le 25 a di fetse kgwedi di ka tšea 2 weeks ene go ntwa le ka gore o mma gore na ba tropo le mamgolo a rena a bereke ke motho o rekisa magwinya re phela ka disasa le rena like go ntwale le di 350 ge di tsene sometimes bupi bo a bolasti all right a shidiwe mroka all right sesi le kae ka kuma thomo ke kwele o bolela tabeng gore le dula ka gare ga lerope mare le ne RDP go diragala awe yona ba ragetse yona and lona re kgweleditse bothateng ba le ka ge nako tse re nyakela o wa mamogola ka pasa ba sa kgone re thusa ba re jika le yona re kgweleditse bothateng go sana le gone ba nako re ra molokisetsa o re ya ka mo le ka ba re romela mokhanselara ba re romela kae o fitlhelela gone bale ene ke mengwaga le dula ka ra lerope no go na RDP o dula ka ra RDP all right ka mo gare ga RDP ya o robale o sa hlela ke dithokolosi o sa hlela ke meleko o sa hlela ke dilo tša go fapana all right lapa le la geno le motho o mogolo ka gare ga lona ko wena o nnoši nka nore ke nna le malema ka o re dirang le ena gone bale and then go ne malema ka o mogolo wa re fetang o dula gona mo kgobokwana a nyako o kwa sele ka kwa gae gore go diragalang a nyako o tsebe all right lapa le la geno ke la ga bo mmago ke la ga bo mma mamago kae o hlokofetse go diragetseng ka mamago nna ke no bona na ba jwa nako a tlo hlokofala na dula ditoropong a bua gae a ba jwa a fetša a ba ja hlokofala na go no mona re ba sekolong ba re hlokofetse okay o bapala dikarata a ke di bapala o no nwa fela le bala a ke bona o tšhelete ga go ya kae a nna ntate ka a ke tsebe a ke ka no iswara so ka no ntsha ka reka eng ka rekela bana eng fedi all right sesi mo bophelong tšhelete a senta go bapala ke ntwe santseng o e tsebe gore tšhelete a se ntwe santse o bapalle godimo ga yona tšhelete ge o e swere godimo ga ye o e swereng go swantse go be le ye o e berekišang go swantse go be le ye o e beyang tšhelete nngwe le nngwe go o e swara a e no berekelwa gore ba re tlo jiwa nto ngwe ke nyakang go go botsa yona bola ka motswadi wa go ba le bana swanetse o be motswadi wa go ba mohlala mo botse godimo ga bana ba gago bana ba le ba gago wena bola ka mma go bona toro ya gago e go botsa gore o nyaka go bona e ba bana ba mohutama ba golang ga botse jwang so ba buang so ba rutege ba phela ga botse ba sekolong wa ba thuša ka taba tša sekolo ke ba thuša thata wa ba thuša all right o hloka go kry-a mmereko sesi ke ya mathomo o hloka mmereko why ke re o hloka mmereko tšhelete ya bana ya sasa ke ya bana a se ya gago wena o hloka go bereka o teperekele wena
godimo ga letsene le o tlo bang le lona o beele bana o nkwešiše and then taba lapa lela ka ge go ne meleko e mentši and ba bagolo ba sa le tlhokomele rena ntle le gore malome wa leng gona a re dumelele re tsene go tlo ba boima ge bo malome ba sa emetše go epolela ba tle ba bue go rena ba reno re tle re tsene ka molalapeng re tlo jwa re thušitše wena fela maele a nna ke nyakang go go botša gore o swantse o bereke a tlatše tša gago tšea di berekele bana ba gago a di go berekele o hloka go nyakela mmago stene mathata a lapa lela ga bommago ke a mantši mo e leng gore ba bagolo ga ba kgone go ema ba emelele a fetša emela ke lena le le ditlogolo go sa sa batle ba re le be le bolela mathata bo bona mo bophelong o swanetše gore o iše go ba le ga geno le ga gago o nkwešiše bana ba gago gore ba tle ba be le molao ba tle ba kwe mma go bona ga a bolela ba swanetše ba tšwa ka mogare ga mathata o leng ka gare ga ona ene go tšwa ka mola gare ga mathata le kore bana ba le ba tšwa ka kua gare ga lapa la geno mogolo ga ga bommago kore kampane ba ye go dula ka lapeng la kokwa bona e le go mmago kgose lapa lela ka bolona le ne le mathata ke lapa la gale ke lapa le le swantšeng le ema emelwe ka maatla ge wena o ema o tšea tšhelete ga go reka dilo ka mola tšhelete malome ya kae malome fo o a rulang le ene a bereke go maketa le a maketa re tlo re maketa le maketa jwang se le re la maketa nako ngwe re maketa mo dipolaseng nako ngwe ba re tšee kua gae re no bona batho ba bereka rona a re tse gore ba bereka jwang bona mmereko o dipolaseng fela aowa o bona yona nako le tlhapang le ya mo mmolong le aperitše dibotse le ya go reka mmolong a re ye go reka fela le mmolong re ya go kgopela mmereko o no ya mamola gating wa re ke nyakana le mmereko and then batho ba tlo go botša ba re se se o nyaka mmereko wa mohuta mang wa re le wa go cleana ke a o nyaka and then ba tlo go hira re tlo go nyakela ditaelo tše di tlo go thušang ka taba ya mmereko re tlo go nyakela ditaelo tše di tlo go thušang ka taba ya go raka nto o tsamang le yona re tlo go nyakela ditaelo tše di tlo go thuša ka taba ya tšhelete tšhelete ke hloba boroko gobane e loyega moroba gobane e riwa ka mohlare nkwešiše gonjwa le o boletše gore o ka gare ga dikoloto o kolota batho bokae bao ba kolotang like bao ba kolotang ke tlhakantša ka moka ka ya ma 5.3 ene godimo ga tšhelete o ba kolotang ga o tse gore o dirileng ka tšheleteng a wa go nte ebileng ke išupang nka ko mo ke rekeno ke tšamo ke reke dijo ke rieng alright nto re swanetšeng re e dire ke ye o e tšea go mašonesa a kere tšheleteng re botse bo mašonesa ba ba go fang tšhelete gore ba se ka tlo ba sa go fa re nyaka maikemišetšo ka gore go ne batho ba bang batla mo pitšeng tše kgolo ba sene maikemišetšo go ne batho ba bangwe ba tla mo pitšeng tše kgolo ba nyaka thušo mara ba sene maikemišetšo o mongwe o tlile mo maloba a llare a ke sa nyaka tšhelete a makula re dirile gore tšhelete wa se ka tlhoa sa e kry-a o buile gore na gape gore makula la ba sampha tšhelete o a re founela gore ke nyaka tšhelete so ge e le gore banna botšang batho ba ba se ka tlho ba sampha tšhelete ke berekeleng ela ke e kolotang yes re tlo bolela mo moyeng gobane ba theeditše re dingwe ya bona santse o ba patele cause bo ba kolota so re nyaka batho ba go ba le maikemišetšo mo bona mo malome ka kapa re nyaka batho ba go tla ba nyaka maikemišetšo ka lebaka la gore re a sokola ka morago ga mananego motho o bolela so mo moyeng a re ke tlo tlogela nto so ge nto le e diragala motho ola o a bua o a fetoga so o swanetše se se o patele tšhelete o e kolotang o kgone o lebelelana le bophelo ba gago bo malome like a ka se palele ko go tšea nako ga gae go ema mola molong a re ke nyaka mmereko le ge e ka ba wa go cleana ke batho ba bantši ba yang mola ba neng di-company mmolong ke batho ba bantši ba yang mola ba ne metsi ka gare ga metsi a bona go metsi mare solang ka o dutse ka gae mmereko ka se o kereng ke go tla tša moroka ge re dula mo motseng wa ga borena go ne le malapa re a bonang gore ka mo ba a to kgona ka mo
o ka se palele ko go tsena ka mola wa kgopela gore ba ka se go fe mmereko wa go ba shogela diwašene wa go ba aenela wa go dira eng mebereko wa mohuto ga inyake gore ba rena o ne pasa le ge o ka tsena ka mola wa ba kgopela gore mara mohlomong ga tee ka bekeng ka se le tlhatsotse ka le kolomakela ba kabe ba be ba sa nyake motho mara ka baka la gore o ba tlhalosea seemo sa gago gore nna ka gae ke ne le bana ene ke kgona go robala go sa jewe bophelo ba ka boeme solo monna ka kgona gore ga a dula le mosadi a gage ba re no a re no motšea re sa motšeele gore re nyaka motho mara re no motšeela gore re ka se mofe tšhelete mahala ka mare a dire seketenyana ka mogae then re kgone go mo thuša so batho ba bantši ba relaxitše too much and then batho ba bantši re a sokola re tshwenya ke go ba le dihlong tša gore na batho ba tla reng ene gore batho ba tla reng ga e re iše felo nagana ge se a sa bereke a kgona go kolota motho tšhelete e ka lekanang 5,000 ke ntšhi tšhelete eo ene e namelela ka kgwedi gone jale ke tlo go botšang tongwe malome ka kapa banna ba tswang ka ntle ba sepela ba swere digarafolo le diharaka ba lebelela metse e leng gore go metši ba re koko re ka le kgorela na ge o re batho ba re banna ba le ba kry-a mebereko bona ba kry-e mebereko mara ba dutse gae batho ba ba bona ba šika le diharaka ke ile ka bolela ntho ngwe mo radiong ka re go ka Pretoria mola Collinate Mall o tlo kry-a go ne le banna ba bang ba swere di-water pass ba bang ba swere ditrofolo ba bangwe ba swere o re ke plumbera o re keng banna ba le ba no tsoga ba go dula mona a ba swane le di-plumber tše di dutseng ka gare ga lapa ba reng ba emetše go tla gore bona ba tlo hiriwa ba le ka gae a ba swane le di-bricklayer tša mogae tše di emetseng gore di tla hiriwa di le ka gae bophelo se se re a ema and mmereko ga o dipolaseng fela so a re nyakeng mmereko re tiišitše naga ya go swana le mpheleng a se naga e bonolo e leng gore o ka no dula mola wa no re ke tla loka lebelela gore mpheleng gore ke e kakang o lebelele gore ke bana ba bakae ba basadi ba nyetšeng ke bana ba bakae ba basadi ba berekang ke bana ba bakae ba basadi ba neng di-business tša bona ene wena go bana bao ba leng kua mpheleng ba basadi o ngwana wa bokae go ne naga tše dingwe gore o tle o tswelelele di nyaka gore o bereka ka boima o swanetše o phuše ka mokgwa o ka kgonang ka gona ene ntongwe gape e dibang mosadi ke gono fela a bona gore go boima mara e ba le bana bana bothata shibue wa bona gore go boima mara o sa ba le bana wa bona gore go boima mara o sa ba le bana bothata shibue ditleliniki di gona dikgotlopo di gona jwa a re no fa mohlala ka kgaetšedi ya rena mo o belege ngwana mathomo and then a bona gore ke hlaka ka ngwana because ga ke kgone go mo direla certificate ka gore le nna ga ke ne pasa ka gare ga go hlaka ka ngwana o wa mathomo a sa kry-eng sasa a dia wa bobedi a hlaka ka bona e le ba babedi a bona o ka re ga ba inafa a dia wa boraro a hlaka ka bona e le ba bararo ba sa kry sasa a dia wa bone gane o goga ka forces ke re 4 tsele bana bao ba support-a kang ba support ka sene bo papa go bana ba bakae o gona papa go bana ba o wa go thuša aowa gore kgaetšedi tša rena gore wa tseba a re gane ga se phoso gore motho a be le bana mara putso ko rena o ba le bana mo seemong sa mohutamang ge ba le 4 motlho mongwe a ba golla sasa o tla kgona go kry-a boma 2000 something ba tla sokola mara o a tseba re ke kgwedi fela sasa ya ba goditša and then o kgona go tšea apetša so a ne pasa o tseba gore go njwale e ka sebe bonolo taba gore a be le pasa kore ke nyaka go no bolela nnete e ka sebe bonolo mmage a ne pasa mmage a ne pasa yena a ne pasa bana ba ga ba ne di-certificate.
ga ne se senke go go botšiše mo la mathomo nako o le moimana ko tleliniking ba go boditše gore eng ka taba ya bana gore ba tla ba be le di-certificate ao ba ile ke home affairs ee ee then go padile go e tla ka home affairs re ile go ba se re thuše ke ile la usaka and then first born aga go ne mengwaga me kae o re 11 second born o re 6 and then papa go bana ba seng ka le ka go ka ba tšeiša ka fana gage aowa kwa ka mo ga borena wena le yena ge le dutše plana lena e reng ka taba ya bana a re sa kwana a re bolele ka o dulang le yena gone jwale a kere ge o kgaogane le papa go bana o dula le o mongwe le yena o swantse a be le plane gape a ka seno o dula le wena ntle le plane ya lena keng gape le a dula ene ka nako ngwe o kry-a o sene ngwana le yena o tlo o nyaka wa gage go ra re wa bo 5 o tlo ba gona e sekgale so ngwano wa gago wa 11 years a tsene sekolo a tsene o dutse gae o ne mengwaga me kae 29 bapala ka digwara wena no a o swana lo mara at least wa ba bararo ke ba motho mo tee bo ba mo kreile ka ngwana mo wa no wa tsa se mo bophelone re santse re ga re dira dilo re nagane pele a re gane go ne le phoso gore ngwana atle mara ga e se ke a bušeletša gabedi ga raro ga 4 onkwešiša go ntšwa lebelela ngwana ga go ga tsene sekolo o ne 11 years o ra re ngwana o ga gola o tlo botša batho ba golang le bona re gona wa e ngwana a sa tsene sekolo sekolong ba ile re home affairs so lena ra re 11 years ka moka le ya home affairs ngwana o tšwele ka grade mangwano a zanka kena no wena mo go nyakega ma-social worker a reng ka taba e ba ile re social working le ile ga kae lena gape go a social working mo ngwageng a se go ya ga teng ma-social worker santse wa sha le morago batho ba le bane ditaba tše ba leng busy ka tsona le bona ene ntle le mathata a gago ba sane le ya bona so o swanetse o ba gopotse ka gore o ngwana kwa gago a se wa bona kwa gago wena ka bo wena santse o maemele o ra re ngwana ba be le 11 years ngwana a sa ye sekolo bana ba gago ka moka go ne wa tsena sekolo aowa wena o dula ka grade mangwe grade 7 wena o dula ka grade 7 ke standard 4 ne standard 5 standard 5 mara gape ye ke taba e o ra re bana ba wa ngwaga ma 96 bana ba le 96 ba palle ke go tsena sekolo ene ba palle ke go tsena sekolo ba le ka moka ene wa tseba sa go kwesha bohloko gape morokane dikgaitšedi tša rena nke di lekole masogana a dulang le wona ka baka la gore ge o dula le motho le ka mo dikgopolong a kere ge le dula le motho le a tsebana le ka mo dikgopolong motho swantse o mokwe gore o nlakaletša eng o nkwišetšang a ka nthuša ka eng kapa o tlo nthuša ka mo bophelong motho ene go thuša motho a se ga ditšhelete fela gape problem ya sesi e serious because ngwana a ka se dule a sa tsene sekolo ge thaka tša ge di ya sekolo ngwana o dira eng go sa o tla be a utswa ngwanola go sa o tla be a ijanya ope ngwanola go sa o tla be a kgoga mošwang wa matuba wa e bona ra re mona malome ka ka bo be le 11 years a o ye sekolo sesi wa bona nke be le mpotša gore no papa go ngwano o lekile go tšeiša ngwano pasa ka fane ya gage papa go ngwano yena o reng gape go ne mo gong e leng gore eske le papa go ngwana ga ke bona go le boima ke santse ke intervene ke nyake go tseba gore go diragala eng ke fišagallwe le nna gore ngwana ka a ka se dule a sa tsene sekolo wa nna ke le papa go ngwana ke palela ko go tsena ka gare ke nyake go tšeela ngwana ka nthoelang ke moriale di-certificate ke kae ga bo papa go bana ba gago number 2 ko kwaga o kopane kae le motho wa kwaga wena
Cullinan. le kopane Cullinan so kana o re o mo hladile ka baka la gore o be a rata basadi and then taba ya gore bana ga ba tsene sekolo o ile wa mmotsa gore gape bana ba dutse gae ka baka la gore ga bana dipasa Wa tseba. and then a reng Sala tše dikarata o ba rien. karata tjang Tša clinic. go fitla le kgono O o di di lata. o di swere mo go wena gone jwale mara ka re ngwana o kgone mo ngwadiša sekolong ka karata tleliniki Ke a tšo ba ile research working. and then so why le sela ya social a ke social worker nke be le diretse lengwalo ba boletse mena re masekamene gore boditse so and ela mathomo ile re sa le kane le ena ka mokgapa ka mtša ka miša masešalo ekeng a re fitlha ko masešalo ekeng ba re botsa gore go tshwanetse re tšee idea ya kokwa ka re godisitse ke ena re tšee le dipampiri tša gage le merit certificate re ka tsona home affairs ra ya home affairs a re fitlha home affairs ba re botsa ba re mmage as long as a le gona ba tlontse ba nyana systeming mmage a phela lena a le nyake go tsentšha bana sekolo bana ba matšwan ba batho ba ba sa tšweng ka moga borena ba ba faladi ba tsena sekolo why ke bana ba bakae ba re beng re bolela ka bona mo ba seneng dipasa ebile ba fitlhileng ka go grade 12 go tlile jwang gore bana bao ba seke ba tsena sekolo na le january maloba ke a tswa nna ko sekolong mena re masekamene a re phela go tshwanetse gore le be le lengwale le go bane la ba dumelela gore ba tšee bana ba and then a tsebe gore ba bo processing ya go lokišetša bana and then le padile ka e lengwalo leo a founela ba ka kgorong ka re le bona ne ba re gone masešalo ya ka tlang kua a re gape as community e ba sempolo bona ka kwa sekolong e tšea nako e re botšha bomme le botse ya ka moleka mo e re ya kwa ba re tikatika ba re ba tlotla moo ke ge nna ke re a re ngwale le pitšeng tše kgolo no taba ya o sesio ya bana ke ne nnete gore santse re iša le morago taba ya bana ba ka gore santse re iša le morago and le wena sese santse o be motswadi onkwešiša kwa sekolong go ile ola wena bo le kae ge yena ya sekolong Ke ile le ena. aowa Re ile re le babedi. ntle le yena wena o ne o nnoši o ile wa gata magato a mafeng Ke ile ka ya Campbell school. alright ka gore mmago o belegile mamago a kere wa yena a tlhokile pasa tata mogolaka mmago ke motho na ya dipolaseng tso a ntša mmitša ra tla motšeše pasa a sa tle wa ba le mo go baneng ebile malome a ka yena o kereng gona mo go bokane le yena a sa tla ntša tsamaya o tšo tša pasa ka sefane sa bommage kwa le boa kgomo a bitše ka ndofele maloma lena malome a ka o mongwe okay se se papa go kae A ke motsibi. mmago o a seng ka lebotsa papa go ke mang na re botse sa re no mo kana re france o a re tsebo france ka re ke ba bantši wena o reng o sega o o ka se le gore haha o a sega gape o ntshege ke diang wena o sega ka kapa akwi wena sesi wa bajwa o swantse wa lafiwe wena wa bajwa a go kgona le rona dula so bana ba ga go sesi ba sa sekolong wena o ne ba ba kae o ne mongwe me kae 26 years. ya no wena o kaone mara sesi ya lena santse re mothuši le wola santse re mothuši taba bana ba nna preventang bana ba gona le ba bone le ya gona jwale gone jwale nto kgolo ke gore gombe lapa lela le luke lapa lela le berekiwe le tsoge le ba gabotse o ba bone gore ba gona ba gona ba tlile ke ditlogolo di tletse awa ene le mo voice note ba boletse ba re o bona jwale ka kapa ge le bana bona awa re filwe re belege alright wena go gola bonya ko topona o leng sese Ke nyaka topana ke le teacher. ekwa jwale go padile kae Go padile ka gore ke ne ID. gane wa itaba go tlhoka ID le dira lebaka la go tswa sekolong A was sekolong a ka ntšhe ke taba ID. o ntšhitše keng Ke taba gore a gone go se le motho a nrekelang dijo tša sekolo. ding so Uniform.
ngwana wa gago wa mathomo o bile le yena o balang ke bala grade 7 and then why yena wa go reisitse ngwana ba sa go rekele uniform wa sekolo nna ke tsebe gape sesi mo bophelong ge ngwana a e ba le ngwana o re gore motswadi ke godile ke kry-ile motlhokomedi o nkwešiša ge re bona ngwana a e ba le that's why ba re iša molato ga ga bo monna gore bjale monna re ke tla tšea maekarabelo o ke mosadi wa ka gore a re nna tata go ngwana ke fokoletswa supporte ngwana ka o bone ke ba bangwe ka gore sa mathomo go imiša ngwana sekolo go kotsi o swanetse o thoma mo rekele uniform a ke re nna papa ge be ke mo reketse uniform e mo lekana so wena go ntse o ya and then e gona uniform ya ngwana sekolo ya maternity wa bona re go ima o bala grade 7 a go nyakega ka gore o tlhoka diaparo tšeo di aparang ka re le ka shopong a di gona so ngwana sekolo swantse e be ngwana sekolo and motho ga a nyaka go ba moimana a te prepare a feditše sekolo a be moimana then o tla kgona go kry-a diaparo tša maternity tša basadi mara ya gore o tlo kry-a o ngangile gempa sekolo o e beile godimo ga dimpa e ngangegile a ebe ga botse sesi and o ka se be teacher o e leng gore o tswile ka grade 7 and then goal wa gagwe e sa le gore no nna ke nyaka go tepona ke le teacher di abete di gona wa o sa ye go tsona a ke di nagane wena ga botse go ntse le o naganang so ke nagana ID ga botse nto o e nyakang ke ID bana ba ka ba ye sekolong ke nagana gore legato leki malome ka kapa o ka re kene di-number tša ma-social worker a bereneng le bona maloba ka mola ba tla thuša tabeng ya sesi ke ne nnete gore ba tla re thuša bomma gore rena ka mola taba ya gago sesi re tlo e tšea re efe ma-social worker re dule godimo ga yona as re le ba pitšentše kgolo re tlo gapeletša gore bana ba ye sekolong bana ba swanetše ba ye sekolong a go le gore bana ba ka dula gae net ye ke dipotšišang ke gore ngwana grade 11 o wa go thoma ka go dira grade 1 na so be le moruta ngwana ka mogae goba e no ba ela go no reno le no moroma shopong ne re moruta wa kgona gore wa kgona o bone jwa a botse ke hloke mofapuko ke re ngwala leina la gago le fane ngwala di 1+1 go fitlha ka 10 nambile o sekolong ngwane gona so wa tingwalela ene mara wa modiba gape wena o mo tsentšha sekolo sa ka gae bana ba tsena sekolo kuo mara ga le re traya motse ba gane no taba bana ba ke a re tšeng serious malome ka kapa and then se se re mo fa ID ya gage re bone gore boteacher ba gage bo tla bereka jwang yena nto golo kore santse a e abete wena o ka ya abete mara na go bereka jwang ka taba ya ngwanona ke ne nnete re sekolong bana ba nageng ya kua ba ba tseba bana ba nkebe ba ngwaletše bana ba lengwalo gore sekolong ba kgone ba amogela bana ba o sesi ba tsene sekolo then ba lokiše taba yeki bana ba ntše ba le sekolong ka re sekolo se se ne melao that's why ba re ge ngwana a fetša go bele gore moriela ntwela karata ya clinic after karata re mo direla birth certificate ene banna ba le bona ba seke ba no kgatla ke ge ba ija digwara ba sa nyake go tseba go tsenelela ka makgarebe a bona gape go dula le motho re a bolela prof there is no way nka dulang le motho ka se tsebe mathata a gage ene ge lesogana le robile le kgarebe loto and then le kgarebe le senepase mothako ga a tsenelele go jwale ga go ganege gore lesogana le ka sepetlele and then la ngwadišetša ngwana ditokomane gore ngwana a kgone go ba le dilo tša bojwana aowa no nna ke bolela ka nna ge maloba bagekolo ba ka ba thušega a ke nna ke beng ke ema ka lelo tša bana certificate sa ngwana ka ke nna ke santse ke tsebe gore se gona karata ngwana tleliniki ke nna ke santse ke tsebe gore e gona ka re dilo tše dingwe o ka lebelela gore mosadi ga a sa tswa go belega
go tse dintša dilo a napa a kgona go di dira ga botse gobane go bolela nnete ba gešo go belega go bohloko and then go belega go nyaka motho wa le gausi wa go support thega molekani wa gago go swana le ge o mo kgopela digwara jwale wo a tlogele go bapala ka digwara lola o tlogele go bapala ka digwara wena nna ke sa bapala ke šaišitše le napeleng tleliniking go sasa le wena a kere nna ke tswaletše ekwa a re bolele ka go se tswalele a wa tshwane ya mpabiša bjale go o tswaletse o sa le o monnyane so go o ka kry-a monna re ke ya go rata ke ya go nyala o tlo bereka bjale a o sa nyaka ngwana alright moroka go be go ne le modirela le yago ka kua ga moremi malobanyana fa o tšere di-contact number tša bona ka go tseba gore mathata a mohuto re tlho re kopana le ona mo e leng gore re tlhoka thušo ya bona o tla bolela le bona and then ba tseba gore ba tsena mo kae ga ba tsene kae and then tša metse dirithi ditokološi ke department ya gage o tla dira le yona go ne molato le go le phethela ditaelo bana bešo modimo a lešegofatšeng a beng le lena kere le re emele ka mola mola reception ka tlo le mola thuša kere ya ya go ne molato le re emele ka mola re tlo le thuša bana ba gešo ge ba sa tšwa somroka ke kwele o kgwatha taba ya kgaetšedi ya rena mahlwana e leng o mongwe wa ba batlileng ka mo go rena malobanyana ba hloka thušo ya gore ba monyalantšhitše le ba dinaga mabapi and then a sa tsebe go ne le allowance e leng gore wa ihwetša remember gore kapa motheletši a ka gopola gore ge mahlwana a etla mo o be a etla ka taba gore a le against le lenyalo le a lefilweng ka botsotsi a sa le tsebe go ya ka yena so le gore bana ba gage ba hloke dipampiri le gore ba seke ba ya sekolong e be e le lebaka la gore ga nyake go bona bana ba gage ba bitša ka fane ye ya monna wo wa motswantle jwale re tšere matsapa jwale ka ofisi ya moremi jwale ka pitšeng tše kgolo ka dipetrole tša rena ra mo fegeletša home affairs ra fita ra mo gogela certificate se e leng gore re bile le mahlatse ra hwetša se bitša ka sefane sa gabo and then e mo alawa gore a ka tšea certificate sela a ya home affairs a ya go direla bana di-certificate e mo alawa gore bana ba ka tsena sekolo then bana ba kgona go golelwa so ga re tsene felo mo tabeng ya gore banna ba le ba swantse ba tšwele pele ba mo fe tšhelete go ya ka agreement ya bona a gopole gore ge a itšwa ka gare ga marriage go ra gore o breaka contract ya bona le banna bale so ga go sa ne ntwe e phušang banna ba le kapa e ba gapeletšang gore ba mo fe tšhelete because o tšwele ka gare ga contract e no ba bualo ene ntongwe sa ntšeng a e tsebe malome ka kapa rena mo ga re bapale no a re bapale cause ke kwele maloba ga phone a bolela le malefo ka ba ka re malefo tšiša phone mo go nna ge o re a o sa nyaka batho re tlo go ntšha go bona and then ge re fetša go ntšha go bona a re tlo go ntšha go bona ra re divorce go sasa ke boletše ntongwe ka re divorce o ka e saena no and then go tla go hlala ya go tšea 3 years moroka ntwe kgaetšedi ya rena mahlwana ba inyaka ke gore bana ba ye sekolong ba ngwadiša ka sefane sa gabo of which certificate se bitša ka sefane sa gabo so go tloga gone jwale ga re founela a se ka re founela a re botsa re banna ba la ba mofa tšhelete a re founele a re botsa re ke nyaka go ya home affairs ga ke ne tšhelete ya go ya home affairs ya go direla bana di-certificate ke ere ka mothušang ka yona eo ka baka la gore yela contract yena o e breakile ka gore a tle mo pitšeng tše golo a re a ke nyake nyalo le jale go o sa nyake lenyalo o se kwa nyaka le tše di leng ka gare ga lenyalo e no ba bualo thobela balli ba rena ba bangwe šiba ba gorogile o mdala o sa etlane mdala ke motho ke motho mogolo nkore ke tšho ke dira se sengwenyana fa and then ke moka ke sello sa tšhiwana se a go tšwa go ser
Seremi. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Right, motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM. Re a leboga ka gore rialo balle ba rena ba bobedi ba gorogile. Ga gone molato ntle le go senya sebaka magagesho. Moroka o na le dikholo tše dingwe tša emergency tše di mo dirang gore a phentša a tšwela kua ntle a boa. Jwale re tlo no tšwela pele o tla re hwetša e roropa ka gore ge le nako yona ga a tšwela ka ntle ga eme a e moemele ga a tšwela ka ntle le yona e a tsamaya. Ke tlo gopela gore batswadi re tle re titsebišeng ka mo gore ke rena bommang re tšwa kae kaote ke moka ge re titsebišitše gore re tle re kgone go tsena ditabeng. Lokiša le kopelwana lewe mowe. Re lokišetše le kopelwana leo ka mowe ke moka ba kgone go tamiša motheletše kgolela gausi mo a re theletšego a le gona. A ke tsebe re lokile ka moka. Re lokile ka moka. Ka moka re lokile gore dilo di ka ja fase. All right. A gode molato. Kgaitšedi ka le ka no dumediša motheletši mo la titsebiša gore ke lena bomang a letšwa kae ke moka a re kgoneng go gatela pele. Thobela. Ke tla thoma ka go dumedisa ka mo studiong. Ke dumedisa malome ka kapa le ena ntate Moremi. Wa dumedisa mo ke Sabi ke Kgaladi ba bantši ba nkitse ka la Brenda ke tswa ke le Lusaka. Re a leboga. Ke bolela ka mo re dumediše koko e o re botse gore ko wena ma. Dumelang ka leboga botata. Ina la ka ke dikeledi. Moema. Dikeledi moema. Wow. Kgaitšedi a rena ka mo le batametša le kopelwana le ngwanešo. Le batametše mo o berekiša lona gore dumediša le gore botša re ko wena mang. Ke nna Mamotho Kgaladi. Mamotho Kgaladi. Wow. Ke tswa ke le Motete. Okay. Tate nna ke nna Weshi Kgaladi. Tate ke mang? Weshi Kgaladi. Weshi Kgaladi. Kgaladi. Wow. Ke bana ke ba. O ba ke bana ba lena. Re a leboga le kopelana la le boele ka mo go kgaitšedi ya ka. Kgaitšedi ya ka napile ena po o no dula ditabeng ngwaneshu o no dula ditabeng re kgone go kwa gore na le thušega jwang batho ba ga Kgaladi le kgono Thobela. Nna ke na le bothata re na le mathata ka molapeng re a sokola makoko feletse ke bana ne re nna Ntwane la mathomo go tloga Ntwane tate a no re a re chiefte mmo ka gobane batho ba ko gabo ba motshweng a no re tlumolola ntlo ya mabjang makoko a mmotsa gore ntlo ga e re tlumololwe ra tloga ra nna Moteti a o risa ko ga e somogolo ga moema ga bomme. And then gomme ra nna kgwedi ya mathomo le ya bobedi ka ya boraro ke ge sesiwela go Thembisa a thoma a re ai ngwaneso a re tsamaye cause le mo a re nne gapile bjane ka mmutsa ka re ausi bjanong ge re tsamaya mo la ba re kwa ntlo ga ya fela ro robala kae kgante go no sna ntshwene go sna digalase ba no e fedile ntlo mara go sena digalase a wa ra tsamaya ntwe ile nya mmakatsa re ile ge re ile robala
go thomile selo ko khoneng ya ntlo sa fogotlhetsa ntlo sa fogotla ke tsore ke letsogo la motho go ba ke letsogo la eng la fogotla la fihla mola ne re pipile ka dikuranta tsa di furniture la fihla mo mafestereng go mmera la fogotla mo mafestereng go mme ka botsa ausi o ke molatelang o la wa toropong ka mmotsa ka re a re tshabe a re mo go nna a re kene ka motla sampeto ka re a wa re tshabele ko go ena tate ka ne le 3 room nna re robetse ka ko ntlong engwe yena a robetse ka ko engwe ra tshaba re fetse re tshaba ra fihla ko go ena ra kokota a re keng awa nna ka re awa re thusitse ke selo se la se fogotla le di old drop ra tshoga ra tshabela ko go ena awa gwaya ka 1997 ge fetse ausa ka wa thembisa ba montsetsa dikgomo ke ge tate a tsamaya a re tlogela ka mo ne rena mo teng a tsamaya a senka laela a senka a botsa makoko a senke le rena a re ba mofatshe a re gomme nna ke a tsamaya sale a no tsamaya until no a re tso o tsamaetseng a wa gwaya ka 2017 re bolokile ngwana wa sesi o ke na le ena o a ile mmerekong ko dipolaseng ko diterebe o ile ge ka tšatši la gage la pay ngwanola a senka a no boa nna ke no bona batho motho a etla furugo a re bana ba wele ka koloi ge re ya ro ba hlola re kra ngwanola awa nne setsela nna ja no mpotsa ja no re awa nna re emetse modimo fela gore nnete a phethe thato ya gage so awa gwaya ka 2023 ngwanola hlokofetse ka semaka pelo ka ile ya ba bohloko ene before ngwano a tlo hlokofala o ile a tla mo go nna a mpotsa a re mmangwane wa itse gona le ntwe nngwe ya ntša ka re ke eng ngwana sesi a re tate mogolo o ile a re mo go nna a mpotsa a re ke tlo tla mo thabane mo ke tlo romela mpiaka e tlo le topa ka 11 so ngwanola o hlokofetse pelo wa gage e le bohloko a mpotsa ka mokgo ke re gane wa o sa bolele o botsa nna ke noši o sa botse kokwago ene wa kgobokanya family gomme wa kgone go bolela a ra wa nna ke a tšhaba ke botsa wena ka gobane dilo tse ntšhi ke kgone go botsa wena awa gwaya ka 2023 ra boloka ausi wao a ileng accident a opa ke hlogo nna ke no re ke le site tsa phokwane ke no utlwa ba re ngwana se opa ke hlogo a wa ke ya ga ke fihla mola ke kra hlogo ela e mo feditse ke ba botsa ke re ganele makile planefe ba re ngwana o anya ke le go ya sepetlele ka re awa le ka se nne le ngwana mo gomme ngwana a le ka mokgo awa ke moka ke ya chemistry ke o nya ka setlhatšhana se seng a se tshasa mo awa a re go kaone a re mmangwane go kaone ke ga kgone o totoba awa ke re ke boela ko nnekele ngwanola ba founa mantši bona ba nthare ngwanola a sa le teng ka kgotsa kore pelo ka ya ba bohloko ka bana ba ausa ke le gone bjano pelo ka e sa le bohloko ene ge re sepela fela ba re bana bao ga ba robala ene ebile ntho ke ile balang gape gore bana ba go na le bana ko ntwane bana bao go ke botsa makoko gore bana bao ke ba 4 bana ba gage ba ke hlogo tse 4 ba hlokofetseng and then wa bo 5 ba moshile ko leropeng la mmatswalage and then ba moshile ko leropeng la mmatswalage ngwano ke ena o makoko re nkile ka bona semaka a re ga ile nokeng gomme ga boa fela a kra ngwana alla a moshile le mmatswalage a kra ngwana alla gomme ngwana ba mo ntshitse kgolokgothiane a re tso o ntshitse ke mang kgolokgothiane so ke nthwene ke bolela le malome ka kapa ke re tate ka ge go bolokwa ngwana wa ausa ka o mogolo wala tel ola o bileng ke hlogo tate o biditse go na le batho ba biditseng family ya bo mme a ba botsa a re nna ke tshwere le leiri la ngwana wa 1962 le waterproof le kgolokgothiane so ke
ke tlo di ba mmutsisa ba re kgante o di isa kae ka gobane ke kgale ngwane o a hlokofetse a re ke tlo tswa ka tsona until no tate o sa tshwere dilo tseng gore o di isa kae nna a re itse ema tate wa tshwereng dilo ke tate mmele nna ke bofetjane ba gage Yeah. o mogolo ko and then o a hlokofetseng o wa 1962 ba re ke firstborn ya gage ge ke utlwa o tate o tshwere leiri waterproof le kgolokgothiane ya ngwana wa 1962 nna ke kule ka bo ausi ba ka ba mmamogolo ba mogolo a mme so bjano le gone bjano ga ke itse gore tate mohlomong yena o iputsa gore ke sa tlilo ema ka tsona ke nyaka go bona gore ngwane o tšile ke mara ke nako e telele 1962 gone bjano ke 2025 so lena ga le no ba le nagana gore tate a ka ba di isha kae dilo nna a ke tsebe ka gobane o ile ga botsa a tlhalosetsa ausi wa mmamogolo a re yena o ile o ema ka tsona ka maoto a tla o nyakisisa gore ngwano o tšile ke eng alright le sa di swere tate mare bjanong ka re ka ema ko nyakisisa gore ka bele gore ngwana ka o tšile ke mara ke no palelwa ntse go le bjao mare ke sa le tshwerellegile ke re ke tlaya no ke sa le tshwerellegile ke le feng koko ka ronya ko bolela aowa nna ke nyako go bolela ko semaka se se tona ka mokgomo ge ileng ka re go tlogela ke ngwane wa mošimanyana gomme tata teng le mofo wa gage ba tlhaga ba tshwere selo ba ntha ba re re epile mošima so tsa sotse se lokela ka mošimeng tsa sotse se lokela ka mošimeng mme ke ge ke tsaya sosela ke se lokela ka mošimeng ke be ke khupetsa selo seo se fa ke mang koko ke ena go le mofaga ga mafeng be ba go fa ka lehu ba bua ba mphile ka lehu ga seno ngwane wa bolokwa gomme ba tsaya dilo tseo ba re ka ntha ba re bona ba ko ngakeng ngaka eo yo ba botsa gore ngwane o bolaile ke eng koko ke gopela go botsiša mo o tate mogolo le ya motshepa ka mo gae nna ke motshepe wa o sa motshepe koko o ndirile dinya tse ntšhi o dirileng ngwanaka motho ola a waga ke šhino ke khupetsa ngwane ola aha so le ba mmolokile fale a waga gore selo aha gwata motho wa ta o tlhaga mmerekong a tlhaga mmerekong kere awa motho so tile o tlhaga mmerekong aha ge ke amola re tshwere ke tala ge ke amola ga go sekiri ga go selo aha ge go se selo gore yago ebile o tswile o tlogile ga a tlogile a wa mola nna ke a humola kere awa ga gore selo mongwe o tla re ga a boa o diegile aha o diegile motho ola o diegile ka be ka fela pelo nna ka robala ge seno ke robala awa ke a robala lebaka le letelele ke a robala go tla mokekolo o mongwe o na re thupu mo ka tsogola ka le la ntša mokekolo la wa šiana o tsweleng theta wa šiana o nkutula ka tsogola ntša ga nkutula ka tsogola ntša aowa ke fele ke tshwere ke boroko wa boa nkutula gape o re a tsoga o bone bo se sa o tšhabe ke ge ke tla phaphama ge ke phaphama ke humana enao a le motlhogong tsaka a tlhoboletse thupo motlhogong tsaka ke ge mabona a kena nna nne ke sa kenya me sentse ke gotetsa dikerese a fa wena le tate le sa robala ka morete aowa e kae ka mora a gona ka mora aowa wa agile di ka mora kokong
a nnang teng ka mokgwane ile a kuduga ntlogela o ntlogetse mo lerutweng ga riana aha a waga legae la gage ga tšhino a gagae la gage kong aowa ga go molato nna a seke ka nyaka go itse gore o ileng ka no humola gona ka moropele la gage ka moka humola o ile ga a hlamara nna nthare mo ga se ga gago fa ka re ge ke mo fetola ka mora kare no o ntseela bommametseng o nkisa mo o tlo nthare ga se ga gago tate a o sa dula le koko le koko ke hurugile ko ntwane ka ngwaga dikgetho ka ko moteti gore ba re moteti ge ke ya ko moteti ne tlile ke sa robala le kona ya robala kokwa o a shiftile ka mo a ile ka kamoreng ya a gago ile ko kamereng ya gago bjanong a ile ko kamereng ya gago le ge ke file ko moteti ne ntwa ithobalanosi kwa ke le kwa bjanong ge re fitlha mo re sa kwane ga botse nna ka be ke itsamaela ka tswa ka bosekebe ka nna mo gae mo le bjanong ke tswile jwale taba e ya gore tate taba e ya gore bokoko a ba go tshepe ka gae o a itseba ge ba re ga ba ntshepe nke rie sore ke tle kgone go kwana le tate ya wena bolela mo go nna ke tla bolela mo go taba ya gore a ba go tshepe tate o a itseba ka ge ba e bolela ba re bona a ba go tshepe a kere ba bolela gore ba ntshepe ke itsamaetse ka gore na ke tsamaile a ke itse gore ge ba re ga ba ntshepe ba re ge ke itsamaetse ke sa le kwa aowa tate koko aowa a ke otlolele tate a ba re a ba go tshepe ka baka la gore o tsamaile ba re go na le ngwana wa tlhokofetseng o e leng gore lena tate le ile la mmotsa gore le tlo romela mpianyana e tlang go ba tšea kaotee ya bobedi koko mo o tlhalosa le motheeleditše mopele ga lena gore lentšu le ile la re go yena la re tsoga o tšhabe ge koko a phaphama a kry-a lena tate mogolo le eme mo tlhogong tša gage le sa apara ya boraro ngwana o tlhokofetse e le ngwana wa belegilweng ka 1962 lena le sa swere tše dingwe tša dilo tšela tša ngwana wowe le di beile go tloga mengwage la go fihla le lekgono jwale potšoko gore le dira eng ka tšona no leile ke fele ke re ke tlatswa ke le leile fela ke tsware le leile aowa ba re a se lona fela ta ba re go ile go ba le lehu wena le ngwanenu latla le setlhare la se latlhela ka gare ga molete wa lebitla aowa ngwana ba reng ke tlile le mongwa eso ke ngwana wa rangwane le ena na a tlhokofaletse ke ngwana go tla nae ena o mo isitse kwa gage o nna ka motse ka mo isa gaka ne ke na le ena mokgala o fela o la šiate le nna ka fela a šiate le nna ka mone koko nkane o ka re wa kgotsa a šiate le nna ka mone ye koko ga tla le nna ka mone go ria bjang koko ke kwa o ka re o nyako bolela ga tla le nna ka fa monnone o beegile tagage monno a palelwa o tlile le mafeno ga a takoga kane mafeno ga a taka mogake ge monno ebile ne re le ko mafuri a sekopa a sala ntlhoga aowa a go bjago alright tate ore ke swere leiri fela le e leng gore go tloga ngwana a tlhokofetse ke re ke tla tswa nthi le kgono botjang tate gore o swereng a botse ke lena mmotseng nto le re boditseng yona mmotseng a e sware ke nyaka mo go koko mokoko tate ore o tshwere leleiri wa thapuruku se sentse kae a tloga ga tsora selone o tapuruku ke a ba riela ya bana e be ba e apesa ka morago ga leiri ke tshwere leleiri fela a tshware leleiri fela aowa ga se go ga kone selo ga botse koko a ke e beso wena le kore tate mogolo ge le mo lebeletše le mmona o ka re
o a tsoga o dira dilo tša go senyakege tša bošego a re koko a re a bona ke tla re wa tsoga o ke tla re wa tsoga ka mokgwa gobane ile ke robetse le ngwana ka mola ka moraneng eo ge ke robetse le ngwana ola a wa ke bona mothola bošigo mothola kena apere shoti mare na apere shoti tšatši le nneng a le motlhogong yaka na sa apara shoti na sa apara selo tšatši leo ke mmonang ke robetse le ngwana na apere shoti tate wena wa motshepa koko wa motshepa wena nna ke ra tate a kry yena a go tshepe gore wena o bona o ka re wa tsoga wena wa motshepa koko a wa ke motshepe ke ra ko tate wena o tshepa koko gore a ka ba a thakata wa mmakatsa o ntlamelela ka ditaba mona ga go bjago ka mokgwa bolela kgaitsedi yaka wena o dula le tate a kere nna kgale ke tsoga ke ra kgaitsedi mo a ke nyake lebaka ke ra gore wena o nna le tate a kere o bona eng mo tate a bjang dilo tša gage gona o bone leiri fela goba go ne le tše dingwe tšeo di bonang wena o thapurufu ke soma ke eng o thapurufu ntwela be ba re ge ba fetša go apeša ngwana leiri napile ba apeša yona ka mo godimo ga leiri e kae mono wena o ile wa e bona gape batho ba ba latile ke nna morago batho ba ba latile ke nna ene ke tla fitlha kua ka nyaka go bona dilo tšewe and then ge nka di bona a kere go ka di bona and then go bone le leiri ke tla tseba bjang gore o thapuruku ko kae wena o ile wa e bona mo kae wena gona ka falo a kere o tla mpontšha mo wena o ileng wa e bona mara ga e chiftile ko e bona ka go ne le gore a ka kry-a e chiftile wena sesi ka re o dula le tate le wena o motshepe tate aowa a ke motshepe wa itse gore go se motshepe keng ke na le 2 years mengwaga mekana ke nna le ena go se motshepe gore ke nyako e ba straight go se motshepe ge o le ngwana motho ge o wa kena a boa bolela ka wena o le ngwana ga gage o tlo motshepa be ene a kora mmana ka mokgwa a tsamaya o ikela mogolong ba mmotsa ko mogolong ge ba mmotsa ba re ka mokgwana o na le morwedi o na le ena wa e go sa morome o re a ke motshepe o ra nna ene nna mantswe a mantšha ke nabo ke tlile ka bana ba tlhokofalang bana ke kgarebe ke lose dikgarebe tse pedi ne ke nyako go tseba kgarebe tse di tlogantse molato ke eng ka re ge nka e thoma ko mathomong letšatši le ka hlaba ka re a kere bona fela ba sanna ba thomile o la nna ke sa gola nto nna ke nyakang go e tseba ka gare ga katlhogano ya bona lena le le bana nkane wena o kgethile tate wa tlogela go se sepele le mme a sepela le ba bangwe wena wa šala le tate molara a motshepe yeo gore ke nne ka kwa gore ke nne ka kwa ke ko go yena lebaka leo ke boletse le motala gore re tlo apaya tlhogo ya motswala ke ile mola ke na le 2 years mengwaga mekana ke nna le ena ene le kgale wa apela ke nna ne ke tloga gona ko kwa a re tlogetseng go boteng gomme ke tle ke mo apela ke na le ngwaga mebedi ke tlisitse ke tlhogo ge nne e le gore tlhogo na ka e apaya ka pela ke tlo tsamaya ke ya ko go mokgekolo tlhogo o tlisitse ke tlhogo bua ke tlisitse ke tlhogo ya kgatsedi yage o re ile ke nna ka re motswala wa lla gore badimo ba nyaka tlhogo tlhogo kgomo tlhogo ya wena ka segaeso ge ngwanyana a nyalwa goba mošimane a nyalwa mo bo malome ba apaya bjala ge ba apaya bjala ba re o tša tlhogo ya moswa ke yona ya moswa bale wena sale o e tlaneng go apea tlhogo ae nna ke boletse le yena ka re reka dibjana gomme re tle re isetse motswala tlhogo re tlogele ntwa e le ngwaga mang ke rana ko le ra reke dizwana a reke dibjana ke na le 2 years a kere ngwago kwa bodi ke ngwago la go feta ke mra reka dibjana and then re kgone go isa tlhogo re tlogele ntwa ka gore ge o lwa le mokgekolo o lole le ena isikibe kana bile ke mo kana ke mokgekolo kwa mo ke re ke tla tsa ngwana ngwanyane wa ka o tlogetse ngwana
wa tseba nna nto ke nyakang go ikwešiša kore koko o boletse gore a tshepe tate nna nto ke nyakang go e tseba ka gore koko o re tate o mosolela gore mo gongwe a ka ba thakata tate wena koko wa motshepa iše mo go koko eo like tate wena wa motshepa koko a ke motshepe ka gore seo ntlogetse mara tate wena ko wena o tswileng ka gae wa tsamaya ke a ke motlogetse pula a bona o nyetse mosadi gomme a no ithobalela ko kwa o wena o robala ka kwa ka tloga ke tlositse ke sona seo o re wena bošego wa tsoga o tla go yena o mo emelela ka dišothi o lokile a bolela le maroa ya ka go bjago ke mo emelela ka dišothi ko kae koko ba re batla kae ka dišothi batla kae ka dišothi ke re nna nkemeletse ka šothi ka kara a nkemeletse ka bjana ka šheleng a eme mo pele gaka ka tsoga ga ke seno ke tsoga ka khunama ka matolo ga seno ke khunama ka matolo ka re kgante wena o hloma bjang ge seno ke re wena o hloma bjang o topile jase mola a re go topa jase a tšhaba ka lebelo le leng ka ema ka mohlola ka lepsisitirenyana le leng le lekana ka ema ka mohlola ka o šianne a tswa ka keiteanela kwa a o tla ka moraga ma mohubidu a ya ko tamong ko le tamong kwa tamo la lesetleng kwa bosa lore koko mara nna ka lora nna ne ke mo lebeletse ka matlho ebile matlho o ka re ke pudi ya metsi ya pese dinaka ke mone ga ke re bare pula ga ke botsise ebile ga se mangwa ka tswa ka lebelo ba re wa tlhanola direte ka matlho o ka re ke ya pudiwa le a ke le botse banna baeso ge ke riana ne ke na le jase tea a se kgale ke e reka mare ke lebaka jana jaanong ke tswile ka efe jase eban ke koko na o ke tate jase efe jase na apere jase e tswa kae jase o beile mola ga ya ko bjalong koo ge seno ke ba tshwara ne ba letsa merotswana ka mogara a ka morana e e rileng ke nna ke tšhuane o ba letsa meropa ba tswa ba letsa merotswana ba tšhaba mang a robale o diabiwa mokgekolo ga robale bile o tlo lebala tse dingwe o diabiwa mo ga gage mo tšea lekopolana le o kgaetse diaka tšea lekopolana le re koko o diabiwang a robale o diabiwang a robale wena tlhalosa ga robale mokgekolo ga a robale le nna ke robale ke lala ke katile ena mokgekolo o kore wa tšhaba bošigo wa tšhaba o re batho šiba nako nngwe o re selo se se nako nngwe o bolela batho ba teng ba bang ba hlokofetse kore ga ke kwešiše gore go iregana koko wena o bona ma bošigo gabotse ke batho ke bona batho bosigo ba na sepela mo ba re kang titea ke tšhabe ke phaphame mare ke makala gore ke yena o ye koko ke tla re ke yena ke tla re ke irile ke ye la itse ba valentine koko tšatši la baratani aowa ke e balwa bja gape go sasa ke lona e le ria soele re ya kgotsa gore banna mo gabotsere o wela ka gare ga mathata motlhang re tsofala gape nna ke tlhakile nna mo motseng wa mogalabo ke tlhakile raga ke le o mosetlha ke sa tlhape ke le o mosetlha ke re twa le bana ba ka šiba gona bjanong ke ba babedi ba tlhoka mmereko ga bana mebereko
e na ba tshehla go tse ding ba bodile tšheleta ya ka ya mogolwana ge ngwa ke tlo ba rekela bana ba bona ga ba tšenne ke ba tshehla šiba go ntšwa le koko wa gile motse wa gago nnoši wa ke hudugile ka mo tlogela mo o ntheilang thare ka mo ga se ga gago mokgala bo o ntheilang thare ka mo ga se ga gago alright jwale koko nna ke kgopelo botšiša mo go ntšwa le taba ya gago le tate mogolo ikwiša bohloko ka lebaka la gore le batswadi le ne metse mebedi tate o šetše kua koko o sepetse o agile kua le hladile koko awa ke yena o ke yena ka mokgwana alright tate o hladile wena le sempupuru tso ntsha enolla bona ke ditalo tsa tsaba gore e tsamaya nna ile ka re ke bona e le gore ga ke kene ka mola ka ya sempupuru ile ka re no mosadi ya ke sa manyaka go thuša ba nkisa mošate ena o nkisa mošate o ntwane a re motho wa ntlhala ke ena ga ba fitlha ba nta ba re ka segaeso a re tlhadi nyala o mongwe ntsa o a le teng ka re ne o tlo thibela sepedi saola ba re nyala o mongwe bjano ge ba re nyala o mongwe nna ka nore ka bo nna ka nore a go thuše ka no itunna go thoko kwa o re na ba gore magaeso ga o ba itse o ka nna tsamaya waya mo metseng ela eso wa na botsisa gore ne ke phela bjang le mosadi ga re ke molaisa tala ba tla gosa no mosapota ba tla gosa sesi ke bona o emiša letsogo bolela se se reko ke a tloga ke re ko bona nna ke a gana tate ga bolele nnete nna tate ne ke re ke mo kgantshetse a tla ga tshwere mphuru wa dikuranta le phaketa diapolo nna ne re sokola nna school fees ne ke se patelela ke malome wa tlang ka morago ga mme awa nna ne o sa re supporte awa nna ne ke ya sekolong ka dieta tsa ausi o mongwe o nna ko a bolele polelo ke e bolelang o ikileng a loma ke selo a tlile ko gae le gone bjano ga ba sa re lebelela ga pila ile a loma ke selo a tlile ko gae a nketetse ngwanola ba thola e le leitinyana a ntse ka mora le mati mo switching ebile ke re mokgotsi shifta mo ka gobane switch eo e ba on o lighta le bone a shifta ka stulo ga a seno shifta ka stulo gomme ga a tloga moo ke ga swabile ngwana batho a lomile ke selo re sa itse gore keng re nyakile a re kwaneng batswadi a reng ko ditharolong tša go tshepa wa tseba moroka koko ka nnete ga a tshepe tate ga a motshepe wa tseba tate o dula ka ntlong ke mo latile ka ntlong mo e leng gore o bona ga botse gore e ka ba a family house a dula le mosadi ya gage le bana ba gage mara tate go swana le gore o dula noši ka gore kgaitsedi ya ka mo nna ga mpotsa o ile ke gapeletša ko gore tate batho ba tla reng re no motlogela a le ka mokgwa a na noši mara ga botse le nna go ya ka nna nkebe ke tsamaya ke motlogele mara ke tla ba ko gore batho ba tla reng koko o dula le kgaitsedi ya ka ko diteneng mo e leng gore a go kgatlhiše gabotse ka gare ga mokhukhu so ga go ne motho a ka no kgethang go no re yena a ka no dula ka gare ga mokhukhu wa e le gone le ntlo ye e leng gore a ka dula ka gare ga yona so now problem ye ke ikwa mo ke lebeletse le nako mola batho ba ga ba tshepe tate go ya ka bona tate o a loya go ya ka bona ge ba sa tshepe tate go ne le taba gore mokgekolo ga a robale o lalabitša batho ka maina o nyaka go tšhaba o dia jwang go ne le ya gore kgaitsedi a rena mo o tlhokofaletse ke bana ba e leng gore mahu a gona ga a kgatlhiše le koko o tlhokofaletse ke bana ba e leng gore mabitla a bona a kontwane ka re ba thuthile so potšišo ko gore gone jwale ge koko a ka robala
o swantse a ye go bolokelwa kae ka gore as long as ba boditse tate gore ka segaga bo bona ga ba tlale go ra re koko e sa le ngwetši ya lapa la ga botate so ga a tlhokofala o bolokelwa kae and then tate o swanetse a botse batho ba ke go ndwa le gore dilo tše bona ba reng o di tshwere le yena re ngwe tswara re no fa motala ka gore yena o re o tshwere leiri jwale go tloga le kgone go ndwa le ge re le mo leiri leo go swantse go diragaleng ka lona gone jwale ka gore o na le more than 50 years a le tshwere motho wa 1963 kwa kgale gape 1962 kwa kgale so tate go tloga mengwaga e ka moka ga yona from boma 62 63 yeo or nenne a swere leiri leo up until neng ga a ka robala ba ba swantse ba leiše ka leiri leo o bona nto e kwišang bohloko ko gore koko go ka robala re go bolokele kae kwa ga eso kwa ga moema motete ga moema rapa tsa motete wa ditse a re dirapa koko re ra gore o tswela ko kae o tswela lapeng le lefe ka mo go irileng ke nna kae ko mokhukhung wa ka okay alright jwale o tate koko ka gore lehlalane le bušeditše dikgomo morago tefe a di a bua a se di bua a di a bua bothata ba mogala bo o dirile bothata ka gore mola ba godile ba lodianena a re ka gore ga re sa kena ka morentong a ngwale divorce paper mola nna re no divorce ke lengwalo la semolao ga re nape re lebeletše kudu re bolelela tabeng ya gore alright tlhalo e bile gona semolaong ka mo setšong a se bera hlalana re o bereka jwa koko go mbele ga bitša ka fane o bitša ka fane efe lapa la alagileng ke la gama nna ke bitša kgalane e le ba tsona taba tsa ntwagelwa tate kwa gama ke kgaladi so wa bona re koko a ka se bolokele steneng sa ka kgaladi ba sa se tsebe stenis metse ke emekana tate ke meraro wa metse le meraro ke meraro mo ena go agileng a le botse o tlo tsaya ke gamang o tlo tsaya mosadi faten fet a re ke gago ka mola gona ka mo a re kry-ileng teng gona jaanong nna ke kgone ke tate mara ke kgone gore nka nna ka mo gamme o mongwe tate ba rone metse meraro ke meraro na gore a kere ke mo tlogetse koko ga o ne ke le teng ka dira ka mo wa getše mmane ya bana kere ke agela mmane a bana bjanong ile ka tsa mmane a bana ke sa monyala ka no fatseng sete ka nna nae o feditse ngwaga a robala wa mmolokela kae nna mesi ke monyale o ile gabo ko Facebook bjano ya ba gore ke nna moo ke nnosi bjanong a mpolaisa pelo ke ile gona bjanong tse ba di bolelang tse na ke di kwisisitse itankabelo so go ntšwela botse tate mogolo a re ye ditabeng wena lapa la gago o rata go bona thušo ye e santseng e le kry e be thušo wa mokhutama aowa a ke re nna se segolo ke lla ka se tsa gore a ratane bjang le bjang nna ke lla ka gore a re lebelele bana ba a se ka bua ka gae koko a ena go tswa mo go ena gore go tswa mo go ena ka gore o nthadile bja nna ne ke lla ka bana ba ba robetseng ba go ka ba thuso gore la bona gore go ile ga imo bana ba ba robetseng ba ba le re tlo ba robadiša tate ba le re tlo ba robadiša re ba phuthe ba bega botse taba ya koko o reng ka ena a bue ka ga ya sa phela goba o tla bua ga robetse no ka re o nthadile ke tate ke bolela eng o nthadile ga sibe ke sempupuru ke gore ke re ke ngwaloleng ko sempupuru kwa go tlhaga wena sempupuru ga o sa nyaka o riana gore ga o sa nyaka gore re koko o sa go nyaka o re ga ena ga nyake tate koko sho re nna a ka go hlala ke ena a tlhagang sempupuru a tsong go hlala nna ge ke kena mola sempupuru mola
misi ya teng o tlhaga tshwere dipampiri o mpontsha tsona o re aowa monno kgale kore monno go hladile sentse o le o moswa wena ga o itse jaanong ka re fela ka re ke a leboga nna tla ka le botseng nna tsentšhi a ke na taba le tsona metsi ke mekanang ke tate wena o reng koko a bue ka gae a ka na bua ga rata a bue le mosadi a gago gape o tsofetse a bue mara a bue a ke bjalo somare o mpolelela maaka gore nna ke edile bjana ka ira bjano no tšeo ke tlo le thuša ka tsona tate tšeo a dintshwene koko o ka buela ka gae wena ke na le setene kwa jwale koko ke nyaka go tseba mo setene sela o neng le sona ka gore o se bitša ka fane ya botate mogala bo gombuela gae ka robala o tlo yala mo ilela aowa go ila gona re tla ila ke sekgale ke tswa kgale orit tate ola koko a ka robala o mo ilela ka lapeng lela a bolelang ka lona gore ke ka kena ke malwetse ke tla mo ilela ka kena ke malwetse batswadi baka nto le dirang le bapala ka kotsi le bapala ka bana le tlo go batša bana ba lena le sa tlo felela ke bana badimo ga ba nyakelelo tša go swana le tšeo ga go le kudu ebile ka setšo sa ka kuthukwela ke sentwane ne a go nyakege ka mokgwa le dirang ntho le dirang le bapala ka mollo mong o mogologologologologolo ka go bapala ka malapa ba galabe nto ba reng ke fane a se ya go bapala le hloka phekolo ya meropa le hloka go nyakišiša bana ba ba robetseng ga mmogo le go nyakišiša maphelo a lena ba le phelago tate le koko modimo le a tlile batho ba bang ba ratile go phela go fitlha mo le fitlhileng gona se kgaogantšheng ke mathata-thatana a le gatlhaneng le ona ka gare ga bophelo ba lena le phetse nako e telele le tenane mo le tenaneng mara naganelang bana ba lena gonke le koko o ne motse wa gage ga a ka re o a nyadiše kae tate mogolo a ka nata ko gaka gore a ya ko ga gago ga o nyadisa ko teng a kere ke gago kua kore koko o ne ga gage le wena o ne ga gago mara a re se ke ra makala malome ka kapa ba hlalane fela nna tlhalo wa bona ga ke itšee bokoko le botate ga ba se ke ba re tlaiša re tswa kgole mo rena re sa tsebeng gore re tswa kae ba re latile re tutuletše koko le tate ba dule fase ge e le gore meleko e tsene ka gare ga lapa re bone gore re bereka jwang ge e le gore baloi ba berekiša koko a re thušeng koko ge e le gore baloi ba berekiša tate ga re thušeng tate lapa la koko ga le berekwe lapa la koko le tsoge le phelebe lapa le fapane le malapa a batho nto e diragalang ka molagare ga lapa la koko gore go beso ka lebaka la seemo se se leng gona se sa kgatlhišing go bontšha gabotse gore ke kgale batho ba e bapala ka lapa lela ke kgale batho ba itirela boithatelo ka lapa lela koko o tswile a tšhaba ka molagare ga lapa a le ne boroko lapa lela so tate o dutse ka go lona a ba nyaka le lengwe mosadi o hlokofetse go bontšha gore tate o sepela le moleko wa gore a tlhokofalele ke bana le basadi so before ka tla ra bušetša koko ka koko sentše motse o la e bere o berekile o le gabotse le hloka phekolo ya meropa mathata a lena a hloka phekolo ya meropa ene o tate a le motshepi le a mmoifa ene ke papa go lena koko mogalabo ke mogalabo wa gage bona ba hlalane mara koko o sa bitša ka fana tate so gore lena gore dilo tša lena di tle dilo kare santse re tsebe gore na lapa la bo lena le thubile keng so re tla re ge re ya go thuša ba le ba ga ra seroka ka sontaga ra tsamaya le lapa le ra ya go nyaka go tseba re wae papa ba be ba mmona a letša meropa bošego a ketima ya ka letamong a etla a emelela koko bakhu ba le yena ba bonang a lorang bakhu ba motseng wa ya santse a lore bakhu ba motseng
go ne kgonagala re ka kry-a batswadi ba babedi ba ba berekiša e gona kgonagaleo bona koko o lora bahu ba ba robetseng ba mo motseng koko ga a roba le kwa batho ba bolela le ena gone malwetse a batho ba bagolo a re a ga ana segolo batho ba bantsho ka bo bona ba kgona go dia dilo tše e leng gore di feleletša di tšea batswadi ba rena di ba tlaiša di ba bia mo ba leng gone batswadi ba babedi ba gore ba tlaišege so go ne nto e sepelang e le gona godimo ga bona ene taba kgolo go bontšha ga botse gore go na le mokgwa o e leng gore kwa letsogo la boraro la batho ba go se leka ka gare a ba raete batswadi ba bobedi ga bona ba nyaka thušo ene solanka go seboga lo ka tate le koko lena le ka se lokele ke selo batho ba ba robetseng ba ka se robale ene potsišo kore lena le o nyalela kae malapa ke a mararo le re ka se lebale lapa la mmano a seng a nyala a se lapa lapa re nyaka la mosadi wa nyetseng a tlileng kua kgorong ya botate ka mohlobolo go swana le koko re le bitša lapa leo ene tate ga le so a qualify go ba boyfriend and girlfriend because ge motho a se a nyala re mmitša boele ka batho ba ba ralokang re ka se re ke mosadi kua nyetsweng ko re tsebang ka gago ko a reng ga a tlhokofetse re mmolokang mo ga ga borena so tate o feitše bana ba gage go ne mo a feitšeng bana ba gage koko le yena o bone go le boima tše ding a seng ka le botša tšone so gore dilo di loke re santse re leke go lokiša ka mokgwa re ka kgonang so ye e nyaka meropa e gore wa e batswadi ba ba lwele le lwetseng boloi bo tsene jwang ka gare ga lapa la lena lebelo le ba reng tate ba le kitima ka shothi ke kitima go iwa kae tamo le koko bolelang ka lona gore ba ya letamong ke la kae ye oh ke letamo la lesetleng oh moropo o lla kae kua lesetleng moropa o o lile ka mo ntlong ba tswa ka pawane o ba se a nnoši tate nne o tswile nnoši ba le setse ba tswile o beile group ke tsula no le group e kae ka mo go ile o mongare kiti Wele wena wa bona tate fela gore ke ena ne mahlo a pudi fela mo go bona go ba be ba ne mahlo a go swana ka mokaba a ke re bjanong naeme mo tlhogong all right magagesho ro kopana ga se roka ka sontaga kua mmanapiane dilo tše di tlo tswelela ka moka ga tsona mara nnete fela ko gore mafelelong sontse go feleletse go tsebega gore na ga botse lapa la nnete la tate le mme ke le lefeng gore le lena ge le kry-a masogana ba re tlo kokota re tlo di a jwanjwa aowa o ka no botsofetse mara ke dibjale gone ba kgala ba go tsofala ba go tlhoka basadi no re a lebega moroka ba laele mo ba fe di-phone number le gore weekend go tlabe go diagalang magageshu a ke lebogeng go sasa ke tšatši la baratani koko le tate mogolo ba tla nontšha 100 ranta batho ba tepolela gore dilo di kgone go phuruluga and then magagesho a re teketleng ka lona re le swareng ga botse and then kua ga e re tlo bereka ke nagana gore di-emergency ba ka di tliša ba gona bommakola re tlo thušana ka mogore ka kgonang bate nna ke tlo tšhaiša ka pela ke rata go tsebiša batho gore mokibelo koša ga e tlo napa ba ya rena ke ya bana ba rena sontaga koša e ga seroka re tlo gapeletswe e thoma forogo ka ge e le gore ke koša e leng gore e ne le ditaba tše dintšhi ka gare e nyaka go lebelelwa e sa le forogo and then ba ba nyakang go tla ka moremi ba ka founela 079 170 9862 or 060 9590303 magagesho ke a leboga malome ka kapa ba theeletši ba motse community radio mmogo le ka dikgokaganyong tša leago mošate